الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين فاتحة لله تعالى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل كل أصحاب القرباء والتابعين تابعين من تبعهم بإحسان صحابة رسول الأزواج وصحابة رسول المهاجر والأنصار صاحب الكتاب الإمام شرف الدين الإمام النووي المنهجون أولياء البلدة أولياء التسعة في بلدنا إندونيسيا خاصة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بعلومه بعلوم سائر الصالحين إلى أن قال وعن أبي بشر قبيصة بن المخارج رضي الله عنه قال عن أبي بشر قبيصة ابن المخارج رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Diriwayatkan dari Abi Bishr Qabisah Ibn al-Makharij qala tahammaltu hamalatan. Qabisah ini, Abi Bishr ini datang kepada Kanjeng Nabi SAW. Dia itu tujuannya mau curhat sama Kanjeng Nabi. Gara-garanya apa? Tahammaltu hamalatan, gara-gara dia itu memiliki beban atau memikul suatu beban yang sangat berat. Hamalatan ini suatu beban yang mana mungkin ada terjadi pembunuhan atau terjadi sesuatu antara dua golongan. Kemudian ada satu orang yang menjadi pendamai pertikaian itu. Gara-garanya ada jaminan suatu harta misalkan. Misalkan Imi sama Suhel ini tukaran. Sing damai no aku. Kon lek dak nurutnya aku. Kamu punya uang yang saya pegang. Atau inti titip uang sama saya. Suhel punya emas yang dititipkan saya. Kamu kalau gak damai, ini saya ambil semua. Saya hilangkan uangmu loh. Nah, jadi punya sesuatu untuk yang diancam. Nah ini. Akhirnya dia memiliki, atau dia tuh memiliki kuasa. Kamu punya utang sama saya. Surat tanahmu ada di saya, jaminannya. Kamu punya utang sama saya. Surat rumahmu ada di saya loh, jaminannya. Kalau gak damai, iki tak tol kabeh. Ente sudah tidak kuat bayar utang, tidak kuat bayar utang. Ini tak kasihkan bank, uangnya tak ambil saya. Ente kalau ini masuk bank sama-sama dicabut, kamu tidak bisa tinggal di rumahnya, kamu tidak bisa tinggal di tanah ini. Paham ini?
Tahammaltu hamalatan. Satu ketika saya ini memikul suatu beban. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'aluhu fiha, untuk menanyakan tadi, urusan tadi. Atau dia itu begini. Atau dia itu begini. Atau ente ini bertikai, dua orang ini bertikai. Terus kamu minta tolong sama saya untuk menyelesaikannya. Dia minta tolong sama saya untuk menyelesaikannya. Akhirnya saya yang nanggung. Paham ente? Ente punya tanahmu disita bank, sedangkan tanah ini misalkan miliknya saudara antara Imi sama Suhel. Wiki aku lek tukaran terus be Suhel, tanah iki tambah disita tambah dak mari. Aku njaluk tulungnya Habib. Nah, akhirnya aku sing ngurusno yang bank. Lho iku aku sing bandani. Paham ente? Paham ente? Tahammaltu hamalatan fa ataitu Rasulullah. Akhirnya datanglah saya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, as'aluhu fiha, untuk menanyakan hal ini sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qala agim hatta ta'tina as-sadaqah. Cerita sama Kanjeng Nabi seperti tadi, ya Rasulullah, saya punya urusan, saya nanggung suatu masalah dan saya yang membiayai semuanya, ya Rasulullah. Cerita seperti itu, akhirnya katakan Kanjeng Nabi apa? Agim, tunggu dulu. Hatta ta'tiyana as-sadaqah. Tunggu dulu sampai nanti saya dapat sedekah. Sampai saya dapat sedekah yang banyak, saya bantu kamu. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dari kemarin babnya itu tidak boleh minta-minta kan. Bab menerangkan jangan sampai minta-minta, kamu itu harus jaga harga diri, jangan sampai kamu itu ngemis. Nah ini ada satu kejadian sekarang. Ini dia itu punya permasalahan, dia yang jamin, terus dia itu membutuhkan biaya. Loh iki aku jaluk, ya apa Rasulullah, kalau saya ini punya permasalahan seperti ini, saya minta-minta boleh nggak ya Rasulullah? Itu tanya sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Kanjeng Nabi apa? Agim, tunggu dulu. Hatta ta'tiyana as-sadaqah. Sampai nanti saya dapat sedekah, saya kasih ke kamu, jadikan ini biaya untuk menyelesaikan pertikaiannya orang tadi. Hatta ta'tiyana as-sadaqah fa na'muru laka biha. Tunggu dulu sampai nanti kita dapat sedekah atau kita dapat harta rampasan, atau kita nanti dapat harta yang banyak atau pemberiannya orang, nanti saya urus, katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, akhirnya setelah lama, mungkin setelah berapa hari gitu, tsumma qala, Kanjeng Nabi ini ngomong, ya Gobisoh, hei Gobisoh, innal mas'alata, sesungguhnya Gobisoh, al-mas'alah, minta-minta itu. Nah ini paham. Gobisoh kan tadi datang sama Kanjeng Nabi, nanya urusan ini apa ya Rasulullah, terus minta tolong sama Kanjeng Nabi, minta duit atau minta bantuan sama Kanjeng Nabi, saya pengen butuh sekian nominal ya Rasulullah untuk mendamaikan orang ini. Nah ini jaluknya Kanjeng Nabi, paham. Akhirnya sama Kanjeng Nabi apa? Tunggu dulu sampai nanti datang sedekah kepada saya, tak kasih kamu untuk ngurus itu. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, paham lah ini. Akhirnya setelah lama Kanjeng Nabi manggil, ya Gobisoh, hei Gobisoh, innal mas'alata, sesungguhnya minta-minta itu la tahillu, gak boleh, gak halal. Gimana pun ente keadaannya ngemes iku, njaluk-njaluk iku gak boleh. Illa li ahadi thalathatin, kecuali bagi 3 orang. Kalau sudah 3 orang ini ada dalam posisi ini, ada orang dalam posisi 3 hal ini, 3 perkara ini, tidak masalah. Illa li ahadi thalathatin, kecuali bagi 3 orang. 3 orang tidak apa-apa minta-minta. Siapa? Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan. Yang pertama kayak kamu gini, seseorang yang tahammala, menanggung hamalatan, suatu masalah. Satu masalah. Bahkan di sini ya, hamalatannya itu, masalahnya itu bisa urusan kayak tadi, atau bisa dia tuh tertimpa musibah. Ente punya harta, punya gudangmu kebakaran, sampai kon bangkrut. Iki ndak iso, wis kon lek ndak jaluk-jaluk ndak iso, lek ndak nunggu bantuannya orang nggak bisa, lain ndak masalah. Sampai seperti itu. Ini diterangkan.
Taham kecuali yang pertama, illa rajulun tahammala hamalatan, kecuali orang yang lagi menanggung satu tanggungan kayak tadi. Fahallat lahul mas'alah. Boleh kalau orang punya musibah seperti tadi, menanggung suatu masalah yang membutuhkan biaya yang banyak, boleh halat, boleh al masalah, minta-minta hatta yusibah. Tapi lah, walaupun boleh itu ada tapinya, bukan boleh terus enak dewe. Ente mendesak, membutuhkan biaya untuk mendamaikan suatu pertikaian yang membutuhkan biaya besar, boleh ente minta pertolongan, pinjam sana, jaluk yang orang jaluk bantuan, tutupnya lah ya, bukan pinjam ya, minta tolong boh, ini butuh biaya ini, kalau tidak bisa, karena mendamaikan perseteruan dua orang ini pahalanya sangat besar. Minta ini sangat dilarang, tapi kalah sih ambil keutamaan yang harus didahulukan untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Paham tak kok? Paham tak? Nunduk oleh paham, jawaban nunduk. Nah ini, akhirnya minta tidak masalah. Tapi dengan catatan, kalau hatta yusibaha, sampai kapan kamu ini boleh minta-minta? Hatta yusibaha, sampai cukup. Dana yang dibutuhkan 100 juta cukup, stop. Lebih dari itu haram. Ini open donasi misalkan pondoknya ente atau ente punya madrasah kebakaran, dibutuhkan biaya, mumpung ono sing nyumbang jarno wis sampai 300 juta, kok iso gawe bangun sing lain, haram. Tapi kalau masalah pondok gitu, karena maslahatnya bisa memanjang, enggak masalah kayaknya. Yang nggak boleh itu kayak urusan orang, tukaran, butuh 100 juta, beresnya pengadilan sehingga orang ini bisa keluar dari pengadilan, bisa damai, tidak tukaran, tidak ada yang menimpa darurat nanti, madarat, bahaya. Sampai butuhmu seberapa titik, itu lebih dari itu nggak boleh. Hatta yusibah, sampai sak cukup, sak butuh piro 100 juta, wes mari, paham ya? Tsumma yumsiku, ketika sudah cukup harus ditahan, stop, tak boleh dilanjut. Ente sakit tabrakan, naudzubillah min dzalik, tabrakan tek putul, tidak ada biaya, BPJS kurang, ini kurang, semuanya sudah bantuan dari pemerintah kurang, membutuhkan untuk menyambung dengkulmu yang potong itu membutuhkan biaya 500 juta misalkan, jaluk bantuan, akhirnya jaluk bantuan yang wong sugi-sugi, tidak masalah. Piro butuhnya 500 juta, lebih dari itu ente jaluk dah boleh, haram. Susah, paham ini? Nah itu secukupnya. Kriterianya itu sak cukupnya. Waraju itu yang pertama. Yang nomor dua, siapa yang boleh? Kan tadi gak boleh minta-minta itu kecuali 3 orang. Yang kedua siapa? Rajulun asobat hujaihatun. Yang nomor 2, orang yang sampai dia tuh boleh minta-minta, ngemis, minta-minta ke sana-sana. Bagi orang yang apa? Asobat hujaihatun, yang tertimpa musibah, ijtahad maluhu, yang sampai menghanguskan seluruh hartanya. Tertimpa musibah yang sangat besar, ente rumahnya kebanjiran, hancur rumahnya, kasuri hilang, kulkasnya hilang, lemari ini hilang, isi duit hilang, hilang kabeh, atau kebakaran, hangus semua. Ini yang sampai menjadikan dia tuh 0%, 0 rupiah. Nah ini halat lahul masalah, boleh minta, tapi ada tapinya semua. Boleh ini bukan berarti terus enake dhewe. Jadi kalau lek saiki fager tok, hidupmu serba kekurangan, ente masih bisa minum, masih bisa makan sedikit, tapi serba kekurangan, jaluk-jaluk ini jelas dak oleh. Paham ente? Ini kriterianya ada tapinya. Boleh ente minta terus, tapi bukan jadi profesi. Saben dino ngemis di perempatan, dikumpulno duit sampai iso tuku sepeda motor Beat, iso tuku PCX, itu jelas haram iki wis. Jelas haram ini. Nah, paham ya? Ini orang yang sangat bangkrut sekali, nggak ada, sudah 0% harta miliknya, boleh tapi dengan cara, ada tapinya, ada batasnya. Sampai kapan? Sama. Yang nomor 2 mana? Hatta yusiba gawaman min aisin, dengan catatan sampai kapan kamu itu boleh. Yang pertama tadi sampai cukup, yang nomor 2 orang yang sampai hilang semua hartanya itu ente boleh minta-minta hatta yusiba gawaman min aisin, sampai kamu itu bisa melanjutkan hidup lagi.
Contohnya, ente punya uang 100.000 bisa hidup 1 minggu, titik. Tak boleh nambah sampai 1 juta. Ente sampai hatta yusiba, sampai sekiranya kamu itu bisa gawama min aishin, hidup, menyambung hidup atau melanjutkan hidupmu lagi. Lek rumah rusak sampai umahnya dadi. Enggak kudu megah rek, mumpung ono sing bantu umahnya dimegakno akhire. Kamare 5, ono jedenge kabeh, ono tamane, ono kolam renang. Itu tuh ngono. Kan ono kan banyak kan sempat viral di mana itu orang ngemis-ngemis ternyata rumahnya mentereng, singitan di desa pelosok rumahnya mentereng. Jelas iki. Iki api semua yang dibangunin, neraka sudah. Itu aku sih ngomongin, Kanjeng Nabi ngomong kemarin itu. Orang yang minta-minta takatsuron, tujuannya dia itu untuk memperbanyak harta, sama halnya dia itu minta jamroh, minta api yang dikirim dari neraka. Soalnya pada bangun neraka kalau ini. Hatta yusiba, jadi sampai cukup, kayaknya bangun rumahnya secukupnya. Tembok sak ngadeke, pokok iso nutupi toko panas, iso ngalangi dari hujan, bisa masak, bisa nutup auratmu, bisa tidurmu, bisa mandimu, sudah beres. Atau apa kalau sekarang bedah rumah secukupnya gitu. Bedah rumah katanya bantuan dari orang kaya, terus jaluk sing mentereng. Yo ngono. Bedah rumah dibangun sak kamar, dibangun sak jeding, dibangun sak ruangan tamu. Ngamuk. Jadi ini bedah rumah dikurangi, lho ndak syukur sih ngomel. Sing ngurus iki butuh duit pisan, duduk dicetot, duduk di korupsi. Sing ngurus kan butuh bensin yang ngene bayar iki. Ndak dikei ceperan ngono. Ya kita ini husnudzon wallahu alam berapa yang diambil, apakah lebih banyak apa yang jelas itu sudah alhamdulillah itu dibangunkan rumah. Dan itu harus sadar dia itu juga kerja. Bangun gini-gini juga butuh bayaran, sudah dibayar, mungkin kurang, mungkin ngurangi dari jatahmu, bisa jadi. Ente husnudzon saja, ente ini enggak husnudzon, enggak syukur, tidak ada barokah ya. Udah rumah ndak luwe sebulan rubuh maneh omahe. Oleh ini suudzon ngono, paham. Hatta yusiba gawaman min aishin au gola sidadan min aishin, atau secukupnya supaya kamu itu tertahan atau tertutup hidupmu dari kemelaratan. Sidadan min aishin ini maksudnya apa? Ya kon sampai wetengmu iso mangan maneh, anak bojomu iso turu maneh, auratnya tertutup maneh, ono panggonan maneh, ini cukupnya. Bukan berarti ketika ente kebakaran rumahnya terus menerima donasi, 3 tahun nggak ditutup donasi terus dibuka nggak 5 hari, lah ini tidak boleh. Ya. Yang nomor 3, rojulun asobat hufagatun, yang boleh menerima itu apa? Nomor 3, rojulun, seseorang yang asobat hufagatun, yang tertimpa kesulitan, sulit, kemelaratan yang sangat. Fagoh itu melarat yang sangat. Hatta ya gula, tapi dengan kriteria kapan dia itu boleh menerima bantuan bagi orang yang dianggap melarat itu. Hatta ya gula, kalau bersaksi salah satu 3 orang zawil hijah, 3 orang yang dianggap ente orang itu orang yang bisa diterima lah kata-katanya. Misalkan satu desa IMI dianggap melarat, bangkrut. Itu tuh bangkrut ya. Bangkrut sama melarat beda. IMI ini sudah miskin berat, terus dia itu minta tolong, minta bantuan. Miskin yang seperti apa sih yang boleh semerta-merta diterima bantuannya itu? Ketika ada 3 orang yang dianggap 3 orang ini tokoh di suatu tempat, orangnya cerdas atau orangnya itu akalnya bisa diterima pendapatnya, bersaksi kalau dia ini melarat, boleh dibantu. Tidak semerta-merta miskin. Oke, kalau ketok miskin ngamen debong, tidak semuanya boleh dibantu. Gak semuanya boleh dibantu. Terus kon delok melarat, uang di embong-embong, gendong-gendong gitu, anaknya melas. Belum tentu itu layak dibantu. Kalau ente mau sedekah secara umum terserah, saya niat sedekah. Nggak ngurus orang ini nipu apa enggak, saya sedekah. Tapi kalau kamu atas dasar pola miskin kita bantu, belum tentu sah bantuanmu itu. Baikmu tetap dapat, tapi nilai sedekahmu belum tentu berlipat. Kalau jelas-jelas miskin, lain pahalanya, berkali lipat. Lek wong iki nipu ya oleh apa kon mek oleh sedekah tok, 1 pahala tok. Paham ini? Nah. Hatta ya gula, sampai bersaksi salah satu 3 orang min dzawil hijah yang memiliki akal, min gaumihi yang ada dari kaumnya atau dari tempatnya, dari desanya, dari kotanya.
Lagot asobat fulanan fagotun. Bersaksi apa? Oh iya, betul, dia itu memang butuh, dia itu memang melarat, dia itu memang miskin, enggak apa-apa lek kata dibantu. Kalau sudah bersaksi seperti itu enggak. Lek siji ngomong, oh iya saken niku ndak butuh. Lek siji, opo nih butuh sepeda motor sik duwe sak elek-elek sepeda motor duwe Suprafit misalnya. Lain batal sudah. Fahallat lahul mas'alah, maka ketika golongan yang ketiga ini sudah ada yang bersaksi 3 orang seperti itu, halat lahul mas'alah, boleh orang itu minta-minta. Hatta yusiba giwamen min aisin, dengan catatannya tadi sak cukupnya. Uripe ya apa butune sak cukupe uripe wis. Sekiranya dia itu ketika sudah dapat modal 10 juta, nanti mestinya dia itu bisa muter sendiri uangnya. Diputer jualan cilok, jualan apa, ya wis cukup. Lebih dari itu tidak boleh. Tidak bisa. Minta-minta ini seperti apapun jelek. Nomor 1 jelek nilainya, jelek secara syariat, secara agama, secara sunnahnya Kanjeng Nabi, atau secara uruf, secara kebiasaan. Sampai kita seringan lihat-lihat ya di YouTube atau di Instagram, kadang ada di story. Ente itu kalau mau bantu orang melarat tuh jangan dikasih uang. Ada kan gambar biasanya uang ngemis, tidak dikei duit, moro-moro dikei duit $10 ditukono banyu, tele. Paham ini? Akhirnya airnya itu ada orang lewat ngasih uang ngambil air. Bantu bikin dia itu memiliki sesuatu yang menyebabkan dia gak minta-minta gitu loh. Kalau pepatahnya itu ente jangan ngasih ikan, kasih pancing biar dia bisa mancing, nyari ikan sendiri. Kalau ente mau bantu orang, kan banyak sering kita lihat di story motivasi, ada orang mau ngasih uang, gak ngasih uang, akhirnya dibelikan makanan kecil, makanan ringan, dikei sak kresek dele dik ngarepe. Akhirnya ana wong lewat sing mestine tadi bayar ngekei pengemis iki ndak akhirnya tuku panganan $5 atau 10.000 diambil 10.000. Kan muter akhirnya. Paham? Dapatnya dia lebih banyak terus dia ndak minta-minta jadinya. Jualan. Augala sidad min aisyin fama siwahunna minal asmal. Fama siwahunna, selain 3 golongan ini minal mas'alah, minta-minta yang model apa saja, ya gobisoh, katanya Kanjeng Nabi, hei gobisoh, suhtun haram. Suhtun itu haram. Suhtun haram atau tidak halal. Suhtun ay haram, la yahillu fi'luhu, gak boleh, tidak halal mengerjakannya. Wa aslus suhti, as-suhtu itu, suhtun itu, kalimat suhtun itu kalau dimaknai secara mengakar lagi, secara pokok lagi, wa aslus suhtu al-ihlaku, artinya suhtun kalau kamu tetap mengerjakan itu, artinya al-ihlaku, dirimu bakal kacau, bakal hancur, bakal dak kira oleh apa-apa. Oleh duit tambah dak kira enak, dunya uripe dak kira enak, mati ini gak enak. Wa aslus suhut al-ihlak. Paham? Wa aslus suhti, asal muasal makna yang lebih ujung lagi, yang lebih usul lagi, yang lebih dalam lagi dari kalimat suhtun. Suhtun ini bermakna haram. Haram yang seperti apa? Yang menyebabkan dirimu itu nanti al-ihlaku, hancur atau celaka. Nauzubillah min dzalik. Ya'kuluha sahibuha, orang yang selain 3 golongan ini, yang minta-minta selain 3 golongan ini, yang minta-minta selain 3 golongan ini, ya'kuluha, akan memakan hasil minta-mintanya itu suhtan, makan barang haram yang menyebabkan dia hancur atau celaka. Na'udzubillah min dzalik. Paham ya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, ini hatam kayaknya. Ini hatam, fasal ini hatam sudah. Jadi sekaligus mungkin penutupan ini. Besok atau malam 2 terakhir nanti mungkin, kapan ya? Besok saya tidak bisa, besoknya lagi tidak bisa, malam 29 insyaallah, wallahu alam, insyaallah nanti diumumkan. Tapi yang jelas ini fasal hatam. Alhamdulillah kita baca 3 fasal selama Ramadan ini, ada kurang lebih 50 hadis, kurang lebih, wallahu alam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seneng rek mrai hatam, seneng wis. Alhamdulillah seneng kan hatam yo. Alhamdulillah kan seneng hatam ya. Alhamdulillah wis nak ngaji mana aja. Ndak ono sing maksa kon ngaji ndak ngaji ndak apa-apa.
Paling sing tak pokso sing tukang syuting iki, tukang peralatan iki. Tukang apa? Seksi apa ini namanya? Akomodasi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata laisal miskin alladhi yatufu 'alan nasi taruduhu luqmatu wal luqmatani. Laisal miskin, yang dianggap miskin ini bukanlah orang yang keliling di antara manusia, keliling dari rumah ke rumah atau minta dari satu tempat ke satu tempat. Tarudduhul luqmah wal luqmatani, yang mana dia itu ditolak untuk mendapatkan satu suap atau dua suap. Bukan itu miskin itu. Miskin yang sungguhnya itu bukan orang yang minta-minta ke sana ke sana ke sana. Watamratu watamratani, atau orang yang minta cuman satu kurma, satu biji kurma atau dua biji kurma. Walakinnal miskin, siapakah orang yang miskin itu? Allazi la yajidu ghinan yughnihi. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang untuk menjadikan dia itu merasa cukup. Nah ini ada dua, ini banyak maknanya. Yang tidak memiliki sesuatu yang menyebabkan dia itu merasa cukup. Mungkin ya enggak ono sing dipangan blas, nah ini baru miskin. Kalau saya jaluk-jaluk di rumah masih ono beras kari setengah kilo, kon sik iso ngombe banyu sak botol, itu tuh miskin kira. Yang dikatakan miskin tuh yang memang enggak punya sesuatu apapun yang menyebabkan dia itu cukup pada dirinya. Yang enggak memiliki ghinan, kekayaan, harta atau sesuatu apapun yughnihi yang membuat dia cukup. Saiki kon sak melarate wong sing ngemis-ngemis iku di embong di mana saja, pasti sik iso mangan sego. Iya apa ndak? Pasti sik ono beras di omahe. Sekilo, 2 kilo, pasti masih ada air 1 gentong atau 1 botol di rumahnya. Gak mungkin gak punya. Anak-anak yang ngamen, yang melarat-melarat pasti masih punya rokok di gesaknya 1 pak. Ya ndak? Tak ono. Sak melarat-melarat itu wong kon lek ketok wong gendong-gendong bayi pasti sik duwe panganan di omahe. Berarti masih ada yang bisa mencukupi dia, mencukupi perutnya ketika lapar, atau menutupi dahaganya ketika haus. Lah, kalau sudah nggak ada beras, rumah sudah nggak ada. Rumah reok-reok, beras ndak ono 1 butir nggak ada. Lah ini baru miskin. Dan ndak ada orang seperti ini, ndak ada sekarang. Paham ini? Sak miskin-miskin wong banyu akeh saya kira. Sik iso diombe, banyu sing halal, banyu boran, banyu sumber. Sik wake. Sak miskin-miskinnya orang masih punya baju ganti di rumahnya walaupun jelek. Bahkan saya itu pernah nemu dalam satu keterangan tadi saya baca, miskin yang banget tuh ketika kamu punya 1 baju dan 1 baju ini ketika kena najis kamu gak bisa sholat. Kenapa kau gak bisa sholat? Gak ada ganti. Paham? Itu baru dikatakan miskin. Kalau kamu masih punya 1 baju, masuk waktu sholat masih bisa kamu cuci, nyari air gak repot untuk nyucikan, gak miskin. Paham kan? Nggak ono saiki banyu. Kali sak waken-waken ini banyu nih. Kari singitan dek jero banyu ngerendem umban jemur. Dalam pinggir ente ngekomo. Baju-baju bergeletakan banyak sekarang. Baju-baju di sampah-sampah banyak, belum dikatakan miskin. Kalau kamu sudah bajumu najis terus kamu sulit untuk mencari ganti, nggak ada yang bisa dibuat ganti, nah ini baru miskin. Sehingga sholatmu itu tertunda, lah ini baru miskin. Nggak ada sekarang. Sak miskin-miskinnya orang minimal punya baju 3. Ya benda? Tak kira lebih tuh kau telu malah. Sak melarat-melarat itu uang sing jaluk-jaluk compang-camping. Jadi tidak ada orang miskin, tidak ada sekarang. Jadi miskin tuh yang secara hitungannya orang dulu gak ada orang yang miskin melebihi sahabat dulu, melebihi orang-orang soleh zaman dulu udah ono. Mereka itu kalau miskin dulu gak bisa makan, gak makan memang. Karena apa? Di samping mereka itu miskin, gak punya apa-apa, rasa takutnya kepada Allah itu tinggi. Jadi tidak gampang mangan, nemu panganan di embong dipangan, tidak gampang. Wedi, khauf, roja, zuhudnya, konaahnya ada. Lah itu miskin. Kawan saiki miskin ndak duwe apa-apa, ndek embong nemu sego logur, nemu mangan dipangan. Nemu tebu logur teko truk diombe, dikes-kes ngene enak. Itu tuh miskin itu. Miskin itu yang melarat terus hatinya takutnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang miskin dulu gak ada ceritanya sampai sambatan ngene ndak ono saiki ae.
Paham ya? Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yunihi wala yuftanu lahu. Wala yuftanu lahu, dan dia itu tidak terfitnah. Tidak terfitnah maksudnya tidak gampang mangan barang-barang haram, nemu panganan syubhat dipangan, kan ini terfitnah, termakan sama kemelaratannya. Makanya Nabi itu pernah ngomong, saya itu nggak takut nanti umat saya itu berapa tahun lagi itu mereka itu murtad atau keluar dari agama Islam. Nggak takut, saya nggak kira nih. Gampang-gampang murtad nggak kira nih. Tapi yang paling aku takutkan, takutnya mereka itu antanafas fid dunya. Saya yang takut nanti umatku itu lewat ruwet urusan dunia atau mereka itu tertimpa kemiskinan. Kadal fagru, sampai Nabi itu pernah ngomong, karena hampir saja kefakiran yang ditimpa orang itu bisa menyebabkan mereka itu kufron, kafir. Tanafas, rebutan atau dia itu terganggu oleh urusan dunia, bahaya. Makanya kau nih sing pondok-pondok iki, sing sekolah, sing ngaji, donga sing akeh njaluk barokah ilmune, njaluk sugih maneh. Ya Allah, barokah ilmuku manfaat ya Allah, sugihno aku, sugih wis ya Allah. Sugih, ya apa carane njaluk tolong ya Allah, sugih. Terus sing qanaah, sing ikhlas, sing wong iku sing loman, ojo sugih tok, akhire kon mulai barokah didunga ketemu siji bajingan manfaat kon niku mandi omongane yang bajingan akhir dadina guru disumbang duwe akeh duwe nyolong akhire. Sugih sing jelas sing halal, sugih. Ya Allah wis, sugih Allah, sugih ngene. Saiki kon pinter, alim, kon katanya pengajian numpak sepeda motor, ndak kira ana sing ngrungokno. Iki zamane saiki, zamane. Masyaallah. Walakin fayutasaddaqu alaihi, jangan sampai kamu itu tertimpa fitnah atau kamu itu dianggap orang yang termakan fitnah sehingga kamu itu akhirnya ngerasa atau kamu itu berhak mendapatkan sedekah akhirnya. Cocok deh. Akhirnya kon iki pancene melarat, tak apa-apa, kon iki wis aja sampai kena fitnah atau jangan sampai kemakan dengan kesulitan yang kamu miliki sehingga kamu ngerasa pantas mendapatkan sedekah. Akhirnya apa? Wala yagumu fais 'alan nas. Akhirnya kan tidak mengerjakan sesuatu kecuali ente minta-minta akhirnya ke orang. Wah, fitnah. Jadi musibah. Kemelaratan itu juga musibah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan orang selamat dunia akhirat. Mana muttafaqun alaih babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alah wa la tatallu ilaih wallahu alam bisawab. Semoga barokah, semoga manfaat, semoga ilmu yang kita kaji ini menjadi tambahan ilmu untuk semakin dekat kepada Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa menyebabkan kita itu tambah ngerti apa sejarah atau kehidupan bagi Nabi Muhammad SAW, dan semoga menjadi berkah tolak ukur ilmu di Ramadan ini, menjadi berkah untuk ilmu kita selama setahun penuh atau kemarin-kemarinnya atau yang akan datang. Jadi modal supaya dapat barokahnya Ramadan, kan berlipat ganda barokahnya. Satu ilmu di bulan Ramadan beribu kali lipat dibandingkan di luar Ramadan. Satu alif yang kamu baca di Ramadan beda sama alif yang kamu baca di Sya'ban, Recep, 5 bulan. Satu Fatihah yang dibaca di bulan Ramadan tidak sama dengan 9 bulan yang dibaca di luar Ramadan, tidak sama. Makanya kon ikhlas atau tidak ikhlas ngaji Al-Quran atau dengarkan ilmu, fadilahnya sangat utama. Lagi kira diterima oleh pangeran, tak iso jadi bibit untuk berikutnya ini barokahnya itu beda. Makanya kenapa guru-guru, para ulama, para masyayikh apa sowan ngaji kitab, hataman apa? Kok ndak ngaji Quran ae? Wiritan ae ora apa sik sibuk mikiri santri. Wis setahun ngajar sik posoan sik ngoyo-ngoyo ngaji. Ini lain rek. Wong ngerti barokah iku lain. Bela-belai roha suri, malam ngaji kitab, mari subuh ngaji kitab sampai jam sore. Aduh. Iki nerakati murid, nerakati santri, nerakati wong sing seneng ilmu, nerakati ilmune dhewe. Ya gitu. Semoga barokah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Tapi nanti malam 29 masih masuk loh. Besok sama besok rai.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Malam 29 itu penutupan niat barokah. Malam ganjil terakhir niat kita isi apa nanti atau apa dengan niatan cek istiqomah setiap malam ngaji ke istiqomah. Ikhlas dah ikhlas pokok istiqomah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana kahfun wa ghuthun wa يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله ربك فينا شر العيد وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قل العدم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلوهم مراد ونارهم تصبح رحمت بكافها في الحل والله خائبين يا الله وشر كل ماكر وخائن وغادر وعين وساحر وشر الكل مذين يا الله من معتاد وغصب ومفتر وكاذب وفاجر وحسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر قومين اغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول حسينين والبتول والمرتضى بالفضل وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي عليه غير الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغيثي يا عظيم الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طوف دين معاند بحق سر طاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عن جلبي غثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند سيميم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عن جلبي غثي يا عظيم يا وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سيميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيف عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل ارض بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل ارض بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان التفسير حاجتنا كثير وأنت عالم بها وخبير
اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق محمد حسنا بعينك الذي لا تنام واكفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك كريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين والشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين صلى الله عليه يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم من الآخرة لكل خير دافع لكل شر لنا ولكم يا حاضرون السامعون ناظرون سامعون ومن سعدنا ومن زدنا مشايخنا مشايخنا بركة أولياء البلدة خاصة مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بريا أولياء التسعة خاصة في بلدنا إندونيسيا خاصة يريد علينا من بركاتهم بصرهم عليهم أولياء ادفعنا شر الفتن والبيان اصلح لنا ولو اصلح أمة محمدية فرج أمة واصلح قلوب أمة سيدنا محمد قرب البعيد في المبارك في المزيد ارزقنا وإياكم حسن الختام ارزقنا وإياكم ليلة القدر الذي هو خير من ألف واختم لنا ولكم بحسنى وهرد أنها فيه خيرة عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب يا قدوس يا الله